Kedam tanga porahut PGR VGR along le along ketar je aphan pura ke ise hin pen notice pipon lo. Lason thotsi kedam tang ja hong ni phain koi rap for ni stami Karbiang Long Autonomous Council CEM Ronghang philang PGR VGR along le along palidam si along flex stardam lo. PGR VGR along le abang ke Supreme Court hukumat teng pen PGR VGR along ketar je aphan si sideng pon lo. Sitami Ladakh ke do automobang ke High Court pen stay order kache van deda jok non amat ke hemrit prinodak popusi CEM Ronghang pen ningjipon. আপোনালোকে গম পাইছে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে আমি যিমানখিনি গাঁৱত বহবাস কৰিছে পিজিআৰ বিজিআৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে যেটা পিজিআৰ বিজিআৰ বহবাস কৰা তেওঁলোকৰ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থাকিলেও তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্টত ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে হয় ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ ষ্টে অৰ্ডাৰখন স্যাৰ আপোনালোকে কেতিয়া পাইছে ষ্টে অৰ্ডাৰৰ অনাৰ পিছত আমি ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় কিন্তু যিবিলাকৰ খালী মাটি আছে পিজিআৰ বিজিআৰ আছে কোনোবা ধান খেতি কৰে কোনোবা কয়াল খেতি কৰে সেইবিলাক জেগাতো আমি যিটো পিজিআৰ বিজিআৰৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মতে আমি মানিব লাগে তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ফেন্সিং দিম তাতে এইটোতো পিজিআৰ বিজিআৰ মাটি হৈ থাকিব যিসমূহ বাসগৃহ আছে বাসগৃহসমূহ আচলতে উচ্ছেদ কৰা হ'ব নাই এতিয়ালৈকে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্ডাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত আমি যাব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকতো আমি নকৰোঁ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ থকা ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিব আমি আপোনালোকে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিবিলাকৰ আপোনালোকে যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো নিৰ্দেশ মতে পিজিআৰ বিজিআৰটো আপোনালোকৰ ইয়াতে থাকিব নোৱাৰে হয় কিন্তু যিবিলাকৰ ইয়াত পিজিআৰ বিজিআৰ বহবাস কৰা ফেমিলিসকলে তেওঁলোকৰ হাইকোৰ্ট গৈ ষ্টে অৰ্ডাৰ লৈ আনিছে ইয়াত ইভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে গতিকে হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি সন্মান জনাইছোঁ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আমি ৰেচপেক্ট জনাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি সেইটো যিবিলাক থাকিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ যিটো বহবাস কৰিছে সেইটো আমি উচ্ছেদ অভিজাত কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটোতো ইলিগেল হৈ যাব এইটো কণ্ডেম কোৰ্ট হৈ যাব গতিকে যিবিলাকৰ কৃষিভূমি আছে তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ জেগাত আমি এটা বাউণ্ডাৰী হিচাপে আমি বনাই ল'ম ফেন্সিং দিম সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি কৰিম Bonta bangsotar pangthe KAC CEM Ronghang ketar dama bangke ral phan kepamanghu aphan chot Ladakh alang li bangsi flex ketar thabare jia kamawi eviction vegji prote lahai a flex ketar kenang sot kali KAC CEM Ronghang apong ral phan palunang ni pusi Litsong Rongphar pen CEM Ronghang aphan akoyar bakpon Jasemet pini ake hai Ronghang Karbiang Autonomous Council CEM alang li dak methang wang flut pen Ladakh PGR VGR along rilong eviction ke claim je phan alang li poster ketar Ladakh alang li flex ketar halabang ke akapre kali rat aphan kepamanghu lapen rat aphan kapa luje abidi chot lage athi kupia podma pulotang te alang li non dak wang fluten pini alang li lahai kupinia flex ketar nang ji kupinia banner ketar ne akenang sot sebe eviction ke claim je phan kupina cheng philu de choklo alang li Ladakh rat phan aphong palulem arnisi pen kache than ong lang no daklo High Court pen labangso order kipi labangke don krehini biaka don korai hini atum aphansi labangso order kipi chot lake angkang pi don surihini ra li labangso don surihini ra li adon atum han kapang room pet pen labangso order kipi kali labangke don korai hini aphansi labangso order bang kipi chot pu alang li daklar dak chinilo labangso sitame non bangke labangso court of order pan pakoi lock pensi alang li tum rat pan kapa lu lock ja bilisi ke claim lapenan par bangta pen apke ni phaing kora throklo Difain kora throk pulotang te nikre phola bangso eviction notice ki pdf pen ke penap an ke nikre phoke chokon nitang te penap dit pen alang tum eviction ke claim chengoma to hala don ke hini phan bangke to don ke hini phan bangke bi tha don kora hini phan bangke alang tum eviction ke claim bangke non bang court pen pa phuri tha pukoklo ta hala dak bangda isi ning ke oi me bela pen isi kamang humi me bangke Guwahati High Court long ke damtang jakhongpo nifai krihiniar ni mate non labangso cheklo ke damtang nifai krihini mate 12 July labangso kedam tangarni lasorni Guwahati High Court long a case banglo ta halasorni pen council I standing council mate council high advocate tum bang jok ta hala tak dunde hala pali dunde pia potlo council tum advocate tum dunbek nang ji polo council tum hadak par jabek nai polo to jong si council tum advocate tum jong senani apor chitonde de dokok posame Karbiang Long Autonomous Council apong case thedung lo polo tang pe jung case banai senior advocate se higher ji polo tang le labangso case on Karbi tum a mana pingalam sinang le rok lo pun ladak bangta Karbi atum aphan
kirung je phan kapat heji phan alang li senior advocate si hire nei pol same pini arnia ta halaso kedam tang 12 arni bangke bangjok advocate ta Guwahati high court long labang so case arni bangke bangjok ar japdunde halaso kar japdunde a jok bangsi puthot non ke bang jilang ni phai for ni bangsi puthot alang li tum bangke dak labang so case arni bangke nang li thuji lasi hala dak bangta order ki pi pokali ili tum chedam dunde ta pot bangsi puthot a port bang alang li tum bang long log lasi ladak labang so eviction notice ki pi pini arni an kopi ma ke claim ke dam angdeng ata la bangke rat aphan kapal lu kepamanghu lapen kache song kapa bobji abidi si labang ke claim chot jong si ke claim vek ji pulutang te penap dik pen bangke alang penap dik isi pen bangin nifain kora throk si pen bang alang tum ke claim cheng nang po tang de pini people JCB hum theklong der pini polo bulldozer e hum theklong pini arni an apia posi police idut bhani tak theklong der law enforcement dum dak ardi ko pilo ke doke jong si un e pole rat phana thani tum rat tum ar japji rat tum claim di same non bangke lahai kapal lu kapalam si claim rong pini labang so eviction notice adak ke bang ban ketar hamia kawe labang ke dongka circle tum si ke claim nang ji pulotang te alang le tum si wang bandak nang claim pini dak Dr. Tuliram Ronghang aki hai Tuliram Ronghang dak bang pen alang le labang so ke claim thuje phan bangke labang ke nang sotave lake jung ni alang li kacepak klang je phan lapen ni claim loke ni claim piglo cepat duk piglo ni ki unsi un edat lo pula mani phan koi lok lapen labang so kapar jangtang ko mani phan ogdai Guwahati high court pan bang ogdai bang kapinchong i phan se labang so bang ke claim chot lapen ana para bang ta labang so PGR VGR eviction bang ke non alang tum court long le rok lo ta ho hala bang so court long ke le rok mana ke high ji phan bang alang le tum to labang ke kerem ji a case kali ke high vek nang ji a case ke high vek nang ji a case posi jong si alang le tum hin pen labang so case rem hok bulote labang ke Tuliram Ronghang si kerem lake kar BC kerem lapen kar Benglong Tumas Council ke si kerem hala so pot bang si labang so jong si kerem lu pulutang te la so long bang ke jasse met pet Tuliram Ronghang lapen council kachari tumong si kopini ke chok ke thedung ar lu kopini ka parting tap ke dojon se labang so case kerem posi tumat hanang kokpo same hala bang ke don inkoira hini alam lo same don surhini tak dolang alang litum han katharle ji phan ke alang litum ke claim ke mang cheng milu lapenan par bang pini arni alang litum ni phai kre ECR ni labang so eviction notice pi dead pen pini arni pia policy alang litum pang samri lo pini arni leda ke dobam ke che ke biasa tum pi policy pini amek lip lapli kui dak ka pheri asona be lasi arlo ko pini bang dak doma CM Tuliram Ronghang bang alang li bang mate nang litum non arlo pen ke athak bang rat phan itum kapalu phan bang itum claim nang kokpo bai nang ka rat phan bang kapamili phan kache song pa bobji phan arlo bang niltum dot thib dang nang litum pheri nang de putong kupini lamchak pi jong arlo tong do kok ma hala bang itum rat tum ge isi ka pheri so isi ka cherok tok bang donang kokla sia mut pi bang ke kai tai tum ningge bomlo eme khini pen hem ke tong theklong letike jong he poster jong he banner tar pusam ilitum hin ban ke kache song bang sang selo pusi ar jap thi dam bombo non kupisi ke claim ma bang ke claim kapang kri lapen ke claim kapar ting lapen ke claim ke det ji atowar lok si ke dam sikum theklong la lasi la solong bang ke rat tum ke badu da ma hu hedet nangi ili tum bang ke hem ke tong ase hem kiru ase theklong letik bang ke song thip ar jap thip sudana mo karbing long kan pi ara doana tum sami stay order submit doning koi rahinya tum si chewancho lasi stay order ka bia tuma phan anabangki tharli tami kopia thesi tharli hai hidet loputa ninji pontu news report KTV news